Punjab Land Revenue Act PLRA 1967. Question number 1. Nothing in the Punjab Land Revenue Act 1967 applied to land which is occupied as Punjab Land Revenue Act 1967 उस ज़मीन पर लागू नहीं होता जिस पर कब्ज़ा हो। इसका आंसर है बी, टेंडेंसी यानी किराएदार वाली ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 2. एग्रीकल्चरल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन, यानी कि ज़राई साल किस महीने से शुरू होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 3. डिफ़ॉल्टर मीन्स द पर्सन लायबल फॉर, वो शख्स जिसके वो कुछ ज़िम्मा और वो अदा करने से इनकारी हो। इसका करेक्ट आंसर है बी, द एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 4. एस्टेट मीन एनी एरिया, वो इलाका जो एक्ट 1967 लैंड रिकॉर्ड के अंडर हो। इसका करेक्ट आंसर है जी, सी, बोथ ऑफ अबव, यानी कि ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5. होल्डिंग मीन्स अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय, एस्टेट का वो हिस्सा जो उसके पास हो। इसका आंसर है ए, 1 or more लैंड ओनर्स। क्वेश्चन नंबर 6. एरीगेटेड लैंड मीन्स लैंड एरीगेटेड बाय कैनल, ट्यूबवेल, वेल, लिफ्ट, स्प्रिंग, टैंक और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ एरीगेशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7. कानूगो इंक्लूड्स, इसके भी 4 ऑप्शन है, पटवारी, टेपदार, सुपरवाइजिंग टेपदार, कैनल ऑफिसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, सुपरवाइजिंग टेपदार। क्वेश्चन नंबर 8. लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन अंडर whom a tenant holds land and to whom the tenant is or but for a special contract would be liable for. इसका करेक्ट आंसर है बी, टू पे रेंट। Question number 9. Landowner include a person to whom a holding has been transferred for the recovery of. इसकी भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक इसका आंसर है जो सही होगा, ए, द एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 10. द डेफिनेशन ऑफ लैंड ऑनर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इंक्लूड्स, इसका करेक्ट आंसर है जी, सी, टेनेट। क्वेश्चन नंबर 11. लैंड रेवेन्यू मीन्स द लैंड रेवेन्यू असेसिबल। इसके भी 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12. Net assets of an estate means the estimated average annual surplus of cultivation as produce of such estate remaining after a certain are estimated. इसका आंसर है बी, ordinary expense. Question number 13. Rates and cesses means rate and cesses which are primarily payable by. इसका आंसर है बी, लैंड ओनर। क्वेश्चन नंबर 14. रेट्स एंड सेसिस डू नॉट इंक्लूड, पिछले क्वेश्चन में इंक्लूड था, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ए, विलेज ऑफिसर सेस। क्वेश्चन नंबर 15. रेंट डज नॉट इंक्लूड, इसकी 4 ऑप्शन है, ये सारे क्वेश्चन तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब के मुतल्लिक है। क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, पर्सनल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 16. रेवेन्यू कोर्ट मीन्स अ कोर्ट कंस्टिट्यूट एज सच अंडर द लॉ रिलेटिंग टू, इसकी भी 4 ऑप्शन है, लैंड रेवेन्यू, लोकल लॉ, टेंडेंसी, स्पेशल लॉ।
اس کا آنسر ہے جی سی ٹیننسی. Question number 17. The term tenant does not include کرایہ دار کی اصلاح شامل نہیں ہے. اس کی 4 آپشن ہے. یہ جو لینڈ ریکارڈ ایکٹ 1967 ہے، یہ بیسیکلی تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے کویسچن بینک اور یہ اس کے جاب اور اس کی ڈیزینیشن کے ریلیونٹ ہے. اس کا آنسر ہے جی سی ڈی آل آف دی ابو. Question number 18. Tenancy under the Land Revenue Act 1967 means یہ ساری چیزیں تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے انڈر آتی ہیں. ان 4 آپشن میں سے جو اس کا بیسٹ آنسر ہے وہ ہے بی a parcel of land held by tenant under lease. Question number 19. Village officer's duty is to 4 آپشن ہے. collect land revenue, supervise the collection of land revenue, both of above, recover the area of land revenue. اس کا آنسر ہے جناب سی both of the above. Question number 20. Under the Punjab Land Revenue Amendment Ordinance 2001, the province of Punjab has been divided into پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا تھا اس آرڈیننس 2001 کے تحت لینڈ ریکارڈ کو ان دی فارم آف ڈسٹرکٹ. اس کا آنسر ہے بی جناب ڈسٹرکٹس. Question number 21. Under the Punjab Land Revenue Amendment Ordinance of 2001, each district has been divided into اور اسی آرڈیننس کے تحت ہر ضلع کو تقسیم کر دیا گیا تھا مزید حصوں کے اندر، وہ تھی تحصیل. اس کا آنسر ہے اے. Question number 22. The highest revenue authority under the Punjab Land Revenue Act 1967 is Commissioner, Board of Revenue, Collector, none of them. اس کا آنسر ہے سی کلیکٹر. Question number 23. Under the Punjab Land Revenue Amendment Ordinance 2001, the Commissioner has been replaced and substituted by District Officer Revenue, Deputy District Officer Revenue, Executive District Officer Revenue, Collector. اس کا آنسر ہے سی Executive District Officer Revenue. Question number 24. Under the Punjab Land Record Amendment Ordinance of 2001, the Deputy Commissioner has been substituted by چار آپشن میں اس کے آنسر ہے جناب بی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو. Question number 25. Under the amendment of 2001, all the power of collector has been confined on کلیکٹر کے تمام اختیارات محدود کر دیے گئے اس آرڈیننس 2001 کے تحت، اور اس کا آنسر بی ڈیپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو ڈی ڈی او. Question number 26. تحصیلدار has been granted the power of تحصیلدار کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر. Question number 27. The Board of Revenue is under the control of a federal government, B provincial government, C central government, D all of the above. The question ہے B آنسر اس کا provincial government. Question number 28. The general superintendence and control over all the revenue officers in a province is vested by اس کا آنسر ہے Board of Revenue A. Question number 29. Appearance before the revenue officer an application to and act to be done before him may be made or done.
اس کا کریکٹ آنسر ہے جناب ڈی آل آف دی above، یعنی کہ اوپر تینوں آنسر اے بی سی اس کے کریکٹ ہیں۔ کوشچن نمبر 30، دی موڈ آف سروس آف سمنز ہیز بین laid down in سیکشن 26، سیکشن 42، سیکشن 23، سیکشن 24۔ اس کا آنسر ہے ڈی سیکشن 24 کے اندر۔ 31 کوشچن، ریکارڈ آف رائٹس انکلوڈس اس کا آنسر ہے ڈی آل آف above، یعنی کہ تینوں اے بی سی اس کے آنسر کریکٹ ہیں۔ کوشچن نمبر 32، جمع بندی، خسرہ گرداوری اینڈ شجرہ کچور آر ایٹ دی پارٹ آف ریکارڈ آف ولیجرز، ریکارڈ آف ٹاؤنز، ریکارڈ آف رائٹس، ریکارڈ آف ڈیوٹیز۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے ریکارڈ آف رائٹ۔ کوشچن نمبر 33، شجرہ کشور از اے ٹیبل آف جینالوجی، بی میپ آف میونسپیلٹی، سی فیلڈ میپ آف اسٹیٹ، ڈی نن آف دی above۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے سی فیلڈ میپ آف اسٹیٹ۔ کوشچن نمبر 34، خسرہ گرداوری شوز اے ہو possess دی لینڈ، بی ہو از لینڈ اونر، سی ہو از لینڈ لارڈ، ڈی ہو از ٹیننٹ آن دی لینڈ۔ اس کا آنسر ہے اے ہو possess دی لینڈ۔ کوشچن نمبر 35، ریکارڈ آف رائٹ از آف ٹو کائنڈس، اینول اینڈ منتھلی، پرائمری اینڈ سیکنڈری، اسٹینڈنگ اینڈ پیریوڈیکل، پرماننٹ اینڈ ٹیمپریری ریکارڈ۔ اس کا آنسر ہے جناب سی اسٹینڈنگ اینڈ پیریوڈیکل ریکارڈ۔ کوشچن نمبر 36، دی پروسیجر فار میوٹیشن از سیٹ آؤٹ ان سیکشن 41، سیکشن 51، سیکشن 42، سیکشن 52۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے سی سیکشن 42۔ Question number 37، for mutation any person must acquire any rights is an estate by way of inheritance, purchase, mortgage, all of them۔ اس کا آنسر ہے جناب all of them۔ D 38، for mutation of landowner acquiring an interest in the estate must report the same to کانگو، ٹیپدر، پٹواری، لمبردار، سی پٹواری۔ Question number 39، the duration of general assessment under section 64 of 2 of PLR پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 is۔ اس کا آنسر ہے جناب اے 25 years۔ Question number 40، when proceedings are taken against a person for the recovery of arrear of land revenue and that person denies his liability, he may institute a suit under a section 91 of the PLR Act 1967۔ اس کا آنسر ہے ڈی سول کوڈ۔ Question number 41، when appeal lies to collector the limitation is A 20 days۔ Question number 42، when appeal lies to EDOR the limitation is B 90 days۔ Question number 43، when appeal lies to Board of Revenue the limitation is A 60 days۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔